Koki Daily News Reader anangizing muntina kanamite hozo si limna kahinay kinun. Tu ni ho elha ni simsom lani sang ni le som ni lalia dingin jong tusu ho simdo kitaw hiti. Meite galle Koki zo cha te movement to kimana imalam zo sia lam kai ding le Koki zo cha te dinga kivai hom na sang pen dinga Koki zo council KZC chu zania official ta sim do hi to kilhonin lam kai ding in mi nga than do hi tawi zania KZC lam kai tha dinga lando ho chu henlen thang thang le president VPC chairman thangja mang secretary UZO secretary Reverend Dr. GS Gangte president GTU treasurer Khai khâu gangte secretary Kim information secretary chule CH Ajang Khongsai president Kim chief governing council hiwi lam kai kilhan nahi jani sinat hol I birut muna tribe le in pi thalengzo si zauna anomahi tulut ki mudung zuin janya council lam kai dinga kilheng do minga bana adang jong ahin gun beding wahi tribe ahi lo le in pi zo sia pa thaleng ahin koi beding wahi Hiji council hi Koki zo cha te dinga kivai hom na sang pen jong hiding a hitai Hiji council a hi in pi le tribe president zo si governing council member hiding a hiwi chule tribe zo sia kun executive committee dinga member ni che zaw ding a hin Koki zo CSO thaleng te ding hiji council bo hiding a hitin KZC press to phone chun asei nahi KZC hi Koki zo sunga tribe council le in pilam kai hon asim o hin Koki zo cha te khela ki hona dialogue thulhu na sim tichu decision making le movement to kimana cause advocacy boldinga ki vai pu na governing body dinga ki sim hi tin KZC press release na sei na hi hiji council in atup chu EimiTimes sunga kilung khat na pupa ngai na ho dom sang ding le GP ding chule Koki zo cha te phat thei na ding le khan to na ding a hi chule local le national level a Koki zo cha te political voice su ha na dinga panna sata ala dinga hi dan jong KZC press lisun asei na hi het thei chu ningkum me ni sim thuma pat meite le Koki zo ka a boina anuma pat CSO ho common platform ngai to anaki saboi jing o hi a chaina zo united hong ki sim hi ahin la zo united statement of purpose chun political lang to ki sei ima azaw lo ja political lang jong hope ding platform khat sim do anga yetia tribe ahi lo le in pilam kai hon anagelo wa to Koki zo council hi hung ki sim do hi KZC hin Koki zo cha te dinga common political issue hole mi pite kilung khat apan khom na thei ding ho ahin chi pi ding hi tin janya KZC press release chun asei nahi KZC constituent tribe ahi lo le in P CSO la to executive ma zaw nai lu ho chu thado tribe council mar in pui Peite tribe council simte tribe council ITLF go to HTC le adang dang ahi uve District Sagi Kisim thu to kemana United Naga Council UNC Government of Manipur le Government of India palai ho ke ho na zanin New Delhi anomin ahin la thulu na ima ala lo ahidan thulutin asei nahi aban ke ho nahi November ni sim som langa sang ni le som ne li ni ho le senapatia ki dingin ki phatsa na ani uve jana ke ho na chu phata in anachi lain hiji thu hi ta khana sul hap the ahi lo dan le sota gyal khom ngai ahi dan alang alangin asei uvi nahi he thei chu congress lam kai na Manipur government in December ni sim ki sang ni le som luguba district sagi ti chu kangpok pi jiribom kamjong phelzo noni tingno perle kak ching tha sim dinga jan khanga cabinet thulu na anane wahi district tha ki sim teilo watsa na UNC nija khala som thumlako economic blockade atambola hi blockade abol ji over UNC le government of Manipur le government of India palai ho keu na chu mars ni sim somlako sang ni le som le segi ni khwa anomahi hichizo ahin ke ho na abanan salin ahin la phachom khat ke ho na anum ta lo nunga a ke ho kitnaw masapen jani chu ahi UNC te hin senapati ki kai kya kangpopi district ki sim hi UNC le government ka akinup tu na MOU li pal ke na hi tia pansa ahiwi amo hin UNC phal na loin kangpopi ahi lo le sade his district ki sim thei pun de tia pang ahiwi Jana ke ho na Government of India palai ho AK Misra Advisor Notice Ministry of Home Affairs in Analam kain Government of Manipur thalengin Dr. Vinay Joshi Chief Secretary le N Ashok Kumar Commissioner Home anapangovi
chule UNC member sagi chu President NG Lorhoin analam kai Litan bazal hi sikibung ahi lo le sarka pungte gamahin hem khothang baiten ama gamdana akisei hi thudi lo hi tin Nscn-Im wong tangkhuri janin aphong doi hiji WTR tu phun ahi lo le thupi zui lowa Litan bazal ama gamdana akisei kille naga customary lo dung zuya kidal do ding hi tin gi na jong ani yun hi Tangkul naga long TNL in jong September ni sim som lako sang ni le som ne li ni khwa Litan bazal hi sikibung ahi lo le sarka phungte ga mahitia anaphun do sa hitai sikibung ahi lo le sarka phung le sari khungte ka akinup tu na khat sang khat jako som segil thum kuma anomahi hiji kinup tu na dungzu ya chu sari khung ko ki kho ho sapun sikibung te sang som ni July ni sim som thum la khat sang khat jako som segil li ka ape dingo tia hi ahin la sari khung ho sapun sang som bo api ja hiji kinup tu na chu gp thei hi talo a hi tin NSN WTL tu phun chun asei na hi hem khothang bai ten tu masang jep chun Litan bazal hi ama gamdana ake sei kid hi di lo hi WTR tu pe azui lo le nago chondan dung zuya eviction ki bolding a hi tin jong gi na ani na hi Tata Trust Chairman Ratan and Tata athi to kilhonin ama panmun helding in anu no cha jo Tata go rahitai Ratan Tata hi zila cha nei lo ahin ama talo wanga Tata Trust pata Machal dinggel na Sopi tichu anu no cha Noel Tata ki gong ahi thulutin ase nahi Noel Tata kumsom gu besegi hi Tata Group te Trend Limited Chairman a sang ni le som le lia pat hungpang hitai Tata Trust hi Noel le Ratan pu Jamsetji Tata in sang khat zagi som ko le ni kuma Tata Group anasim zawa anatun do ahi World Kuki Zoo Intellectual Council WKZIC General Headquarter Lamkain achi sa me nisim somlali sang ni le som ni le thum ni khonia Kuki Zoo Intellectual WKZIC ahung ki boldo to gelana mission and objective thumla common platform Kuki Zoo Council nei do ding tia tuble doi anaki nei nahi Phat isan ham Kuki Zoo za chum chum Lamkai hon phat short pi platform dinga min chum chum anaboi pi nungova kum khalle la som la sagi zawa October ni sim nga sang ni le som ni le li ni khonia Kuki Zoo Council KJC dinga kinup tu na he neu to kilhona jan hi October ni sim som la khat sang ni le som ni le li ni khonia KJC lam kai thando ahungum hi World Kuki Zoo Intellectual Council in pacha na sang pian aki phongi na hi nam makai hon intellectual hob vision su bulit na ahin nei ta jiun pathin thangwai num han Intellectual hon WKZIC mena aneki GP political identity Kuki chule social identity johi thisan ki nei zo si hope so dinga ningkum me sang ni le som ne thuma pat ahung ki GP to kilhonin state national le international forum le platform hon jong happy na aneu to kilhona thisan a ki khan mo sa chin Kuki mizo zomi mar manmasi khulmi komdim le Puimia ki khantal jo si hope su dinga socio-political philosophy thu ta hung ki boldo Kuki Zoo terminology hi Dr. T.S. Hokip socio-political analyze coiner of Kuki Zoo terminology August nisim som lakhat sang ni le som ni ni founder president WKZIC hi Kuki Zoo Council hin atha in inam sunga ki ngai lu na ki lungsi na le ki pan pi to na ding ngai no mumta Kuki Zoo nam hi pathin Lheh na nam ngai lu le gamtum nei nam hi diu dei sa na zala hung ki boldo nam min Kuki Zoo nam lam kai hon kilung to ta ahin chi pi diu hi nam mi pi le pathin Lheh na ahung hi ding WKZIC in lam kai tha ki leng do ho zo si le tribe lam kai zo si ki pa pi na le kinep na sang ta akini ji na hi Kuki Zoo Council KZC lam kai ki leng do tha zo si le Kuki Zoo nam mi pi zo si chungmang pathinin emakai jing taw han lungtup gam zalian gam gal do in nang ho ke ho le ama ho tia ki khantal talovin zalian gam gal do pumin hat chung nung pathin thangwai nom jing ta han KBC Holistic Development in Gamsunga Khangtha ho adea internally displaced person holding gelkho nazala October nisim segia pat somlakhat ninga sung skill training on food processing and
value addition ki ti chungcha nga Kangui Christian College Kangpo Pimuna training anabolu lo hingta in anakisai tai hiji training hi holistic development in DIC Kangpo Pile KVK hingbung to ki thu khoma anabola hin chule master seed foundation in support anabola hi dan KBC holistic development director Dr. Selin Kamhokima kun thulur kharin sei nahi training a hin mi somni lesagin gamsunga kimu thinga chule anche lo hing ho akun don theile ne theija chum ho akun ne theile don theiding ho jilna anayu to kelhanin igam ga ho akun ki hinsu theina ding lampi jong ajiluwi Reverend Khup Thang Kilong President KBC in Hondona ane in chule Reverend Tonglar ho kip KBC temporary office in charge Kangpo Pin Khumkhana ane nahi EimiTimes food processing lama head gilnani Dr. Jojo lecturer Kangui Christian College chule Miss Nemnu Hangsing senior trainer KVK hengbu mihilin anapanglani nahi trainees ho mailama amale ama ke todal theina ding lampi ho hilin pu boilin le pu mi min holistic development committee anapanglani nahi gelo thei khachu KBC holistic development hin mi pite ho atia khangtha ho phachom na dingin skill training za chumchum agong jingin nahi Dahan post report dungzuin Sagai region Pinlebu khula ading tup na zia ki kaptu na Myanmar sipei som se givel athin sipei zale som nga man a hiwin sipei zakhale som ni langa ho agei nelam ke helowin a ke holmo vetin NUG Defense Ministry number 1 military newsun apong dai na hi Pinlebu khu hi August nisim som langa apat akap panova October nisim git ni hu chun October nisim ge ni khwa chu ala piwa nahi hiji ki kaptu na hin Myanmar sipei somse gi atin janile somse gi langa a ki hol moin janile som ni langa a ki tong khala sipei som gup chu a ha sire suvin sipei som ni lagi surrender a hiwin sipei zakhat ni amanu thu a ki zai Myanmar sipei ho kunin galman cha lin le new jaliwal le galman cha to ki ma thiltam ta ala pi dan wa hi Tu chung state election a ahung haru to kelhonin National Conference Vice President Omar Abdullah in Lieutenant Governor Akimopin government simna dinga point mo support aneidan an head sa tai Janin Lieutenant Governor Raj Bhavan Mona Akimopin NC Congress Aam Aadmi Party CPIM le independent candidate ho support letter kapiluretin NC President Omar Abdullah in asei Lieutenant Governor hinga elected government khat ahung function pathei na dinga member ho ot nei ding ni kho hin gong ding in head sa na jong anei tai ahin la Omar Abdullah in Jammu and Kashmir hi UT a hi ta to kelhana ot taking ceremony mo thei ding a hi lo dan jong asei na hi Lieutenant Governor in document ho achom khoma Rashtrapati Bhawan athot masa ding chuzo le Home Ministry lu ding Home Ministry in process ahin chei ting le document ho ahin le thot beb ding a hi Hijina dinga hi nikhu ni le thumbe lu dinga hi dan Abdullah ina sei nahi sang ni le som lege jawa pat Jammu and Kashmir elected government ahung masa na pe nahi chule article 370 ki sube jawa pat elected government ahung na masa na pen jong hi si som ko na Jammu and Kashmir National Conference NC le Congress ki gom hon si som ni lege amu hi BJP in si som ni la ko amuin som ni lege hi Hindu hin khat hi Sikh ho hi Jammu and Kashmir Assembly election chu September nisim som lagit som ni langa le October nisim khat ni khwa anomahi vote sim na chu October nisim git nia anomahi Information and Publicity Kokizo Defense Committee wangai thang le tuilang kola kun ke patu pun kharin aseina chun jiribam le akim vela cheng Kokizo cha te chena zo si melma meiti ten sumang te ding agovin Veltam pita ehung bulu tawin pathin lungsit nazale KZVV ho hapa nazalin tu nichan hin khole veng ho abina laizin pathin thangwa na sangpen ipivin hi gamle go chule asunga chemi pi ho veng tuble nga apang VV ho le khomi te gan theina gel khona le ngailu nazala tuilang kuleria mi pi ten gel khona nei ta in sap malchagole malchangat agotam pi diplin ta dim se ahin to do ovin heji thilchu Tuiteng mun ching mun Khedagor mikil te tongai na zalin KZVV headquarters and ahung thalung ovinahi Janikhwa Ikhopi Sungova Hospital Lin Pena Inezu Subdivision Hospital
more phachot ta anaki mangta lo hi nongin hospital asung apu Kuki student organization Tinopur district chule Kuki student organization more block makaina su thing na inei nawa na phat man luto na hinda lawa hospital su thing dinga hung vai kun ho zo si chunga ki pathu sangta ahong ki phongi na hi chule medical officer in charge PHC more staff ho zo si tom ngai ta le pon tho ta na ho jong pan na hung la ji uvin na to aki machalin na chung chi wa ki pathu ka hin phong uvi he thei kha chu SDH more sunga hin medical machine hoita ta man lovin aumin ikhopi sunguwa thilman luho hi ei ho ma main ikisim hoi a hi lo le ikisim phado ngai ji ti jong I he saw hi jong le avelin anagel do kiroti malama jong subdivision hospital more sim phat bedding su thing bedding sim hoi bedding a Kuki student organization Tingnopur district chule Kuki student organization more blog in pan kilajing ding chule nei to so jing diu vin jong team na ahung kinezi na hi avelin jania SDH more su thing na pan hin la zo si chung pathin in phat theina bu han thin tho na hi dam theina a hi Machal jinguti Kuki zo cha te tin Kuki student organization more block general secretary Gaular Sontak Mina ki pathu phunchun asei na hi tuni khoa dinga thu su in sim do theu hi chen hin ki chai tai muntina Kuki daily news reader anangai jing kanam mite ho zo se sun tin si bei jan tin mangpha